možemo li još jednom da savladamo Tempestija. Naši pokušavaju da krenu napred, 24 sekunde za naš napad, 36 do kraja, možemo li nekako do igrača više, svi uplivavaju, pravi se gužva, naravno prekršaj. Evo lopte na 2 metra, ovo mora bude isključenje, tako je, igrač više, 30 sekundi do kraja utakmice. Perez, druga lična. Filipović je na krilu. Na jednom Filipović, na drugom Udovičić, čini mi se. Neverovatno, neverovatno. Sada nije Tempesti morao da brani, jer je lopta očešala stativu i otišla pored gola. Dakle, kraj utakmice, kraj ovog drugog produžetka u kome pogodaka nije bilo. Dakle, pobedu su ostvarili Italijani praktično golovima postignutim u prvom produžetku koji su dobili sa 2:1 i sada su